Wontumi waka ne to quota but the me ka asema kire wontumi me ka bibia obia mba asase so a from 1992 besi nne waka seti akonya tuntum eche wontumi sire akoi wo fun osire you have built your kingdom in Ashanti region. You have built a kingdom. Smart Gan update. Ose hwe sika makwasia eye kwasia mpani ne tumi emanim difo ya aboa sika kwa jenjentwe nsem a odane Nebukadnezar hey wakasa bi ho a we politician a yenka me na me ka Smart Gan update. hey uvi say me ntimi wro me shirt and nanti abonte te say sebi me nuanum na omutwi truck no but I didn't tell me ntimi nye atade bi ho a ye de shower nsuo bi ho a ye mfa nware it is over politician a nkwasiasem bi wo ho a yenka na bonten say amosema no ode upama me ndi assemblyman kura say the way I make say obenya me a we ha manu asem kura wonte eno na ma etoda me respect eslawusu because ohun say we bedi position eso ojaye magimi na ojimi no na odwene nyansadwen to watedi na ote ho eti we bedi position bi a kasa bi wo ho a yenka se kasa bi wo ho na pesa wo kampa wo say obitewa me bufu said den na me gayeye me hu je ekufo me de bensa be gumachi jibi bia mpese me jibi no mejai and other people are me very won but won't be nim nyansa ye di politics e was santimem sa kwa no I said it from the one I to abama no say anytime you see a fake student you have a dent on your image. He's a fake student. So called prempe. Oye here be the results way. The results sleep way. Maybe your headmaster our prempe. Kameko wa yike kutwa Wontumi di me fil prempe college nim. Cause eniama ball aso niama we ontimi ni kufo nko school pe. Oyare wosoro. Na bi before mpese be ka no koda kire wo. Me ka kire wo. Wo or say well to the kingdom ewa Ashanti region o si Nepalis ewa Ashanti region hwe Wontumi hwe wo hwe aso a enche kwotede nei wabra Kokosohene de bia me ka Kokosohene asem wa mira kwa bia machi wo kan wonwa abua party na Wontumi wo mu no from Kufuor time as a national security operative yen sami na metimi aka wa ha abua MPP party way even when Anado lost the 2008 elections the 2012 elections before he won the 2016 elections so winning their Kokosohene you're here to make sure say MPP who be koso aya kono e wa santimemu a anka Wontumi ngina simpie so wabra ohene say to ho nanim ngeka nsamfo Otumfuo ada musini amato nsafre na wabetena se na ohene ne te ho da wabie wa no gbaje asa no pantesuo said me na me Otumfuo kura hey chamai waka otukuta me menya ho 1 week me ye wa ma okon no nsuo me na me ka kire wo obi mo Wontumi me se me ma 1 week me ye wa ma nsuo okon no da
I didn't know why we pure party no co-opposition. Why? Wo adie bi te se wo galamsey kimpin wa say yensu wo adie bi te se wo sa no nipa wegu MPP enimu ase party na ni onyam e wa Ashanti region e yesa akoa bi na mofra no Wontumi no. He's a disgrace to diplomacy, disgrace to courtesy. Wontumi is a disgrace to everything positive under the sun. That guy is sick up here. And any time party be what power, no person will retain power. None the chairman be bien no etia. Otumfuo no atono bosumo. You guys, so we nipa na okwatena akonwa tuntum so pa wada ne bosom. So kaya 2015 obi kaseti a ochehene ema ochehene bani say oma NDC for man ahimfie wo kai NDC for lost 2016 elections ebia wadi o say we Kristo ni wonje hwindi me catch show and ne plane say kwabrani so afenam swai a ote akonwa tuntum so a wodi ni gura ye careful because we are seeing won tumi bi ye adwuma. Make me a catch on authority spiritually. And this lose or mulusu 20% or change na kunya tuntum ka because of disrespect. It's Muhammad Dimirika koye kwasere kopacho badamfa e late because it was 17 days after the time. When you obi otia kunya tuntum so ngoro no se why na bone a and 17 days as wa kopacho. But more than quantum before the 17th day anya sa apem. The friend Kwame Zu. Another nchenya Sanja Nanja. Okay, sa akwa no. Ohima bi sorry ya bronga half. E ka kire ne say we didi natem. Hey, mama nka asam nchiro. Wo wa wote akonwa so no wo ho. That is why I da na na do bie na no. E wo FM station bi na. Senior presenter bi all so free sa region yen hwa ha tra ho ye te mana na do keka na adwen kire mahini bi o voter region no because akufo do aka ntukota ma men kasa mo nkire wo ne sa de re fe na akonwa tuntum no say ye fast ensa ana nsuo keke edigu so a ye prawo Bible kuraji tum Embra Otumfuo se ye modua e wa santema mu biom former NDC chairman mi we ma to ball na ma JB na ma sore afria koye Ghana's High Commissioner to USA say no ya Ashanti regional minister papa ye omodua e wa bontin na Otumfuo ahye say ye modua Yesu Kristo ehwe Ohenebakum Mr. Chu, thank you Ohenebakum modua team no mo na ehye ho no adentra de ote akonwa tuntum bi so aka say ye modua obiamba asase so a from 1992 besin ne wakaseti akonwa tuntum eche Wontumi asama ye ka ho asem no ye de akoso Ashanti region eye MPP for chairman o Ashanti region hwe maka asem we time na me wo angel say enipa obeba MPP enim begu ase me ma adwuma we mbebo amane ese me ba adwuma Monday Oba say the new patriotic party. Nipa wegu kufu animase.
egu Akufo-Addo na anim ase wagu MPP anim ase e wo mem ha since 1992 a Professor Edubuahen Shasi who born dog na se Wontumi mfere ade a na ni say ebebe te say obi say NDC for flag bearer na offense former president here offense John Mahama yesi John Mahama ko jina kuma say bonten aka say akokwa say kira akoma enye ne fe intina nkrofo so wonte bi da na de Wontumi akan ni Mahama de he na ehu ha wubia wo ye ohene wo kuma se so ye mahina na so ye brempon a wo beji Wontumi sika so be ka bia ma no me ka bibia ye no be chia yam because penisi ye ye wo na anya wo ya inja wo faye nkwada fia sorry a no wo kaseti asikadwa na ye akono benyan mpanin bi a won so ofra ntema a won so sansem fon no so Otumfuo presa Konfano teaching hospital 16 regions a ewo memu ado emu 12 regions eko Konfano teaching hospital liman pe ene abanya oye na dwen se obeye Konfano teaching hospital ye hwe that time besin ne aban bi akọ ho me Konfano teaching hospital atetia panseme huria bo ho asei Otumfuo ene ye Wontumi amfa na no gbaja ankasa ampresika ye de koye ade ye ono anabusuafo yare a eho do mbeko sikadwa no peso gu ho fi $10 million pay and Otumfuo pay 25th anniversary the CSC Konfano teaching hospital said ye beya ye betimi na Konfano chetimi aye akoro na wo yare koduru ho a ho atimi ato ba o me na misunu wo na odi uti abete nkwasafo obi ni ba o me na misunu me sha brante ne nimdi na ma ye mre ama no if say ene me hunu ne samfo akoso ina no ona di ne ti bete wa sokra ka ho bi wa kra ka ho bi e wo mi so won respect o ko mfa ne nye hwe ko ni mbu nu bako sa chi mafia so o mu mbu ba o mi 1 say o mu fi ni tan o ma fi ni bi ni ba o mi sa chi ma o mu fa ba o mi anye foko no na nyame na ye na dom na wabo ni tirimopo na sanko koshia obi ti se jebia kwa resign class vice president padis ni fa ne nye hwe